Boga re a leboga ba re ba monate ka fa le ba re ba monate kakapa nko re die ka tsela e o gona moroka fa le balli ba rena ba gona fa a gone molato moroka ntle le go senya sebaka a nke ke kitimele ka mo go wena ka fawe nke ke a go fe sebaka se o tamiše babogedi ba rena o tamiše aba audio streaming o tamiše aba frequency ya 96.3 FM ba na le rena ka moka batho ba ke bolelago ka bona ba na le rena ka moka ga bona batho ba ke bolelago ka bona ba nkore ke bona ntho e mpha dilo tse ke sa dinyakeng nna ke nyaka ka fa ka kapa ngesindebele batshong bathi ngifuna ngapha ngifuna ngapha into le right ya ke yona ka kapa okay moroka a ke go batamele ngwanešo ke go fe sebaka se jwale ka ge ke bontšhitše gore ba gona ba re theeleditše ba re bogetše gomme o no ba fa a madume prof a ke go leboge maubane ke dumediše ka mafaratlhatlheng ke dumediše batheeletši ba radio ya ga borena ya motse community radio station magoši a rena mangaka a ga borena ke dumediše baporofeta le baruti ba borena motho mang le mang kgole le kgausi mo ba lego gona ba tlhomphege go ya ka kgati ka go latelana magagešo re a le dumediša le kae le kae nna re gona ke ba ga mang ba le ba ga mohlala ba ga mohlala re le tsebiša gore fa go ne di-camera ye ke radio la e bona ke kgolo e botse ya motse community radio station re theeditše ke mang le mang re bogetše ke mang le mang kgole le kgausu a kere taba tša lena go nyaka le di beng ga botse re dikwe re di kwešiše le ba ba lego gae ba theeditšego radio ye ya mmamoratwa bohle bohle ba kgone go kwa ba tle ba kgone go lefa maele di-camera tše ke tša gore meloko wa bolena ye se go gona ga ile gore go tlo tšwa polelo ka bona ba se ka tle ba re moremi re kwele ba re be le leku radiong be le reng ba kwe gore lena le reng a kere so re a le leboga ba ga mohlala sešo se ba ba mongwae mollo gore o wa fiša o kwa kua o orejeng se se le kukileng ka tafolokopo ga re se tsebe se tseba ke lena ka leina ke mang sesi Ke Tsholofelo Mohlala. tsholofelo mohlala o sepela le mang mama ke mang Ke nna Kotokoto Mohlala. mang Ke nna Kotokoto Mohlala. kotokoto mohlala ke bana ba gago ba motswadi yaka allright sesinyana ka mo ke mang Itumile Mohlala. allright and then abuti ka mo Tsokolo Mhlala. tshokollo allright ga e le tswa kae Re tswa re le Tafelkop Stadium and then o re neng le ena ke ngwana mangwana ka auso. okay Ho ke mamogolo wa gagwe. oh Mm. re leboga gore tsebiša a gone molato malome ka kapa ya ke di iša ka go wena ya ka nnete bana bešo ba ga mohlala re a le amogela lenaneng la pitšekgolo ke gona ka fa ke ngaka moremi ke ka kapa radio ge lekwa ba re go ne malefo laki ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a rena a sepela gabotse ka fa ba gešo la tseba mo lefaseng re phela le meloko le metswalle le baagišane le batho fela ba go ba le maaka ba go rata ge batho ba fapana e le bana ba motho ba go rata ge batho ba sa kwane e le bana ba motho re šetše re ile ra leka go aena ditaba tše dintšhi kudu mo motho a re letšetšang go sasa šo e le lekgone yena a letša go sasa a re go rena go bua le batho ba le ba no boletše ka nna ba re taba ke sekete e le ge a hlaloseditšwe
ke ba bangwe ba e leng gore ba rata go kgotletša mollo. Jwale dilo tše di leng mo ke ka moka ga tšona le di bonang, ga gone motho a ka tleng a lefa dipolelo tše le sa di bolelang. Ntwe le tlang go e bolela ke e leng gore ba tletle ba le butšha yona kapa le rena ba re butšha yona. Lebakeng la gore re be le dilo tše ke lebaka la gore batho ba tšhentšha ditaba tše batho ba di boletšeng, and then batho ba šale ba elwa ebile ba sa nyakane ba sa ratane ka baka la batho ba maka. Motho a no re o mongwe a boletše so yena a tšee tabela e fetole ka mokgwa e seng ka gona. Jwale ke ka baka le bonang mafaratlhatlha a le gona a re thuša mabakeng a mohuta owe, ebile a seifa le meloko le metswalle gore go seke go ba le ditaba tše e leng gore bona ga ba di tsebe. Jwale ke tlo le gopotša kapa go le botša gore melao ya ka mo diphapošeng kgašo bana bešo dillathekeng ke bola ka di-cellphone a di beng silent fawe. Sa bobedi re seke ra bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke ka maina, ge e ka ba e sa llate kry-a kapa late kgwetša le ile ngakeng kae e no ba go raya ngakeng tsoko, raya kerekeng tsoko, raya moporofeteng tsoko. Le ge le ile la ya ga moremi ke ngaka tsoko, e tla ba ngaka moremi ge re tšhaiša. Se sengwe gape ba gešo re kgopela gore dipotšišo di arabiweng go ya ka mokgwa di botšišwago ka gona. Se sengwe gape re kgopela nnete tafoleng ka baka la gore nnete e ya thuša, ebile nnete e dia gore motho a kgone go hwetša thušo ka pela godimo ga se mo tlhakišago kapa se mo tlaišago kapa se mo tshwenyago. Nnete fela tafoleng e ka be e segiša e ješa dihlong e baba e le kae a e no tšwela tafoleng e dule, and then ngaka moremi o gona mo o te kukile bošego malekgono gore a tle a kwe ditaba ka moka ga tšona tša lena tše e leng gore di a le tshwenya, gore a tla kgone go tseba gore na a ka le thuša godimo gaeng ka baka la gore ge e be e le o mongwe nke be a rometše bašomi mmogo ka yena gore tsamayang le go nkwela ditaba tša ga mohlala, e fela o te thwetše ka bo yena gore a tle a kgone go te kwela ka baka la re pela yona e no dula e ile ya hloka mosela ka baka la go romeletša. Jwale ke tlo bapala setsopolwana fa se sengwe sa mafelelo ke gore magagešo mahlapa ga a amogelege mo radiong. Polelo re a e apeša gore lentšu le lengwe le lengwe ge le tšwa mo radiong le ya tsebeng ya motheeletše le fitlhe le dule gabotse, e seke ya ba leo le lomelago, le dule gabotse le teketle. Ke tlo bapala setsopolwana fa bana bešo. Kgaetšedi ya ka go ka kwa setsopolwana se se gomola ke moka o nape o tšee nako ya gago o thekge ditho, o re fe ditaba tša lapa la geno, mathata a lapa la geno a bophelo ba gago gabotse, o teketlile, o sa kitime, o sa fele pelo, o diala gabotse ka mokgwa e leng gore di swantše di be ka gona. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši, ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Azishe Thobela ka kgašong ke dumediša ntate Moremu le ntate Kakapa le ntate Malefu le ntate nna ka leina ke nna Tsholofelo, a ge tsholo ke tšwa ke le Tafelkop Stadium. Re tlile mo re na le mathata ka lapeng, mathata e leng gore ka gae a rena boroko, a re robale gae mosegare le bošego e no ba ntho e one. Cause go na le ntho e leng gore e ketima ka mo godimo ga masenke, e dutše mathomong ne ya e sepela e boa leite e sepela mosegare. No ke ntho e leng gore e dulela kowa sa ruri. A o tsena mo mnyako mo gore o ka re e go bona o tsena kwa gate-ing, cause a o bula mnyako ya go welcome e nampa e re ku. okay. And e re dira ka moka, motshegare ka moka. So a o bolela o le ka mongakong o ka re ya recorda, cause a o bolela, a o fetše o bolela e re ku. A o homola, a o fetše o homola ya homola, a o bolela le gona ya homola, a o fetše o homola e boa gape e re ku e gata ka mošito. Gore ke eng a ke tsebe gore ke ntho mohuta mang. Ra boa gape ra tshwenya ke mankgaganyane e leng gore le ge re dutše ka montle go le late no ketima mo jarateng ya fofagana mo godimo ga rena.
gore a re dutse so ka mokgwa re dutseng ya fo tsamaye ba pala so ra tshwenya ke dimpya motshegare le bošego ja tlala le dikgogo le ditonki ke tše re di tshwenyang ka mo jarateng mara e ka ntlong go se phoofolo tše ke di badileng ka moka kore di phela o ka re ke batho a di phele jwale ka diphoofolo o ka re ke batho so ka mo ntlong re tshwenya ke mafele le ditšhita dingaka dijo re a reka a di laste mme e leng gore dijo tša o di rekile o tlo bona gore mo di ka fetša kgwedi mara tsone a di fetše kgwedi so a re apeile bošego re kgone go ja then ra robala mara mola go lengwe tea bo ma 12 one dipitša di no tipula ja no bulega gantšhi ne di rato go bona ke ngwane wa ka mo mafelong o re neng le ena wa mošimanyana cause ka moraga ge mo hleng le khiši then nna ne re re maybe o ne le maaka gore wa bapala or jwang mara ntho e na e bolelang re ra fetša re e bone le diraki then bupi a o geile kore o tlo ba gore maybe go ge le batho ba itere then flu ga o tsoga ka mo phiming o hwetša a ke tsebe gore kane mo ka ke leng nonyana so go ba so ka mo buping le mo mabotong go ba sowe then ke ne le bana ba ithu wa ngwanyana le mošimanyana so ke bana ba e leng gore ka moka ba ba ke mahlo ba le ke maoto ka moka ga re ba ke maoto le nna ne ke sena bothata ba mahlo mara no ke ne le bothata ba mahlo then ke tea ke pain ka mo morago ka mo setlhabing pain a gona e kwagala mo pelong mme e leng gore ga ntia o kgwetse ke thekwa gore mo o ka re eš o tlo re agala e nngwe nna ke sa itsebeng so wa mošimanyana o lebile ke sa le monyane o ne le 8 years o tshwara 8 years this year na le shapo ngwane o godile a le shapo mara no ke motho e leng gore o tla re a mo lebele a kwe so o tla re maybe a tšega botse mara o right o feletše ditiro tša gage a di shapo a ke tsebe gore bothata e ka beleng so nna ge ke tswa everyday ya nkane gore ke le gae ka tela ke 5 ke le gae then ka tswa then ke tlela ke mankgaganyane ka mo pele e ba i-2 ke e leng gore e tlono ke tima mo godimo mo ke sepelang gona go fitlhela mo e leng gore go fitlha gona a ke tsebe ge ke tsena mo ke fitlhang gona gore e felela kae go diragalang and ke ne le problem gore mo ke sepelang gona o kgwetse ke e kwa gore go ne le motho ka mo morago gaka mara motho wa ke mmone mara ke wa kwa gore ke sepela le motho ka mo morago gaka so le ga e le ge ke le busy ke apea ke kolomaka ke rata fo bonago o ka re go fetile motho so then ke be ke dire mahlo a ka so cause mahlo a ka a rata ema o ka re ke malepu ke a dire so ke bo gape mola go le gale then ke bone gape a feta so mara a ke kgone go bona gore ke motho mohuta mang and gantšhi nna ke motho e leng gore ge ke robetse bošego ke rato lora kore go direga dilo tša thobalano day by day and gantšhi ntho e nrata ge nka ya dipheroteng a ke tsebe gore go ka be go diragalang so last le gona go ile gwa tsena legadima kwa gae go enwa pula tsena a ke tsebe gore le hlokile maatla gore go diragetšeng mara go nolo thunya ka mokhišing a no hlahlata then ra tswa baporofetentsoku ra tswa le dingakentsoku ke kgale re sepela re sa lokele ke selo and then ba re botša gore le lla le bona legadima le la go tsena kwana ra dumela ra re re le bone cause na gantšhi ke nna gae ke ema emang vele ka tswa ba mpotša gore gadima lela le tlo le fetša 1 by 1 o ka re ba re ke tla ja lehlesa vele after ke fetše go tswa ka re gwa feta 3 months then malome a ka a hlokofala mara a sa bašwe o nile o hlokofala
le gona gore re tle re mono ngwane wa ka wa 10 years kgotse bošo ba gona o zanka ba robala ke le kano gore ba ye sekolong ka kgang wa mošimanyana a lofa ka hlapiša wa ka ngwanyana ka ra ye sekolong then ka re tsamorela malome a gago ka kwa go kheriša ngwane o jara ya ka kwa ano re ena malome a gago o fulo mo lebelela mo fetole ka re boela gape mmotšane o tla le lona phetolo ya mathomo mfileng yona then ena ke ya ka kwa kano hwetša go padile then gae re batho ba e leng gore gape re tshwenya le ke dinoga re kgone go di bolae ka letšatši tše 2 re sa tsebe gore di nyarela kae re no bona šetse di fitlha mo saete mo nyako and then a re tswa gape re botswa ka motho e leng gore ke ngwana o ka re o ile a hlokofela cause nna ne ba sa ntlhalošetša gabotse ne ke sa kwešiše peleng ba fela ba mpotšiša ba re gane kwa ga geno ke mang motho e leng gore o ile a robalela ke ngwana a hlokofalela molokela gona kwa jarateng ke re aowa ke botšiša gae ba re aowa then a ke ya kae ba no mpotša fela a mafelong ke le ka no hwetša motho a mpotšang straight gore phela go ne le ngwane o e leng gore o robetše gore kwa mang a re mtsebe then o ka re a re tse gore ba mo rileng o dula kwa jarateng lebitla la gago ra re le mola jarateng ke motho e leng gore gantšhi kena o dira gore ka molapeng go se ka ba go ba le kwano dijo di fele before nako kore a re re due di se ka fela mara o swantse o ne o bona gore awa mo ke ena dirang tlhakatlhakanyo ka lapeng le yona ntho e ke timang mo godimo kore nna ke motho e leng gore nna a ke dutse so no mara ga ke tlo emelela ke sa kgone kore maoto ka mo fase a fish ka moka le bana a ba sa kgona go bula dipuku ba bona mara mahlo a bona a tswa mela ka baba ene gantšha ke tswa yena malomaka a go robala a sa bajwe ke motho e leng gore gantšhi ke rata molora a sa apara ka bolela mo o mongwe a ka mo thušang ke mang fikiša lekopelwana le gannyane ka mo le ka mo go mama ka mo mma gore na kotokoto ke morwedi ya go wa kere ka mo le dulang ka gona ke ka ga gago kapa ke ka ga geno ke ga mamaka ke ga geno okay ditaba tše ba di bolelantše ke tša kapa ke re ke tše di diragalang ka mo lapeng la geno mohlho mongwe tše dingwe tša tšona ke tše di diregileng pele kapa tsholo e sa le o monnyane tše ding tša tšona a ka no be a sa di tsebe go ne le tše wena o di tsebang tše e leng gore yena be sa le monnyane kapa a seng ka belegwa ka gare ga dilo tše a di boletšeng ka moka ga tšona ke re tlo tša sebaka se re tla re go fe sona gore o tlalletše mo a seng a fitlha gona and then tše dingwe mo a seng a di bea gabotse e le gore wena o di tseba gabotse o di lokiše o di bee gabotse and then le bophelo ba gago go bohlokwa gore o ka tsena ge e ka ba le wena as individual gone le ka mokgwa e leng gore bophelo ga bo go sware gabotse kapa tša bophelo ga di go tsamaile gabotse ka gona o tla ba theleditše professor ka fa aga thobela ntate moremi le ntate ka kapa le ba bang ke sa le tsebeng ngwane sa se hlalošang ke nnete ke mengwaganyana gona re ntse re hlaka re ya godimo le tlase re zama mara go sa loke ka gae ga ba qina rawa le rena nke re mo batho ba thušegantshe mohlomong re ka kgwetša thušo ga tlo lengwalela tša di hlalošang mo ke nnete go no ba gona ka mokgolo re no hlaka re no sokola tšona dilo tšeo tša mašego nego ke tima di sa ya fedi no dutše mo jarateng godimo masenke le nna mosegarang ka no re ke a tswa ke a sepela ke noko nka re ke sepela le motho ka morago morago lebelela morago a bone selo le nka re ke a tswa ke a mothong wa ka a ke fihle ke ya kwa go raiman mosento e dirang kwa gae le mo mose a šie gore gore nto e sepela le nna mo ke sepelang
so ke na le go folwa le motho wa ka ke sa kwešiše gore bothata ke eng. So mmele wa ka o kitima ke jelo from hlogong ka moka mmele wa gona mo di sa sepeleng ene mmele o ke le mo gona se wa ka, so a ke tse gore dilo tše di ntspelang ke eng. Maoto a ka a baba, mmele o ne kgone o no baba, kgwetše o hlaba ke dihlae, ga ke kgone go kweša gore bothata ke eng. batswadi ba gago mama go diragetše eng ka bona? Batswadi ba ka go hlokofetše mama ka pele, a fetša go hlokofala papa ka pele, papa ka ba tlhokofala jwang so? Bolwetši, dikotsi, go diregeng ka gare ga lapa? mo ne re jula ntshe ne re jula gae le steneng sa gae, so mama ka a ke tsebe go tsogarega gore ka re ba re go na le ntwa e jeleng, nna ne ke sa le o monnyane mara be ke na le ena gore ga jule tša mhuto. Mama go ga hlokofala o be a ne le wena? Be ke le gona, Ee. ke robetše nna ke no bona furugu e tšwa lehulo ka moganong, ke tsoša papa na ya mmereko Mantaga. Ka re gape mama sho re ga 1 2 3. So wena ntle le bophelo bo ba dithokolosi bo o te pona o le right? Go diragang ka wena re go thuša? A ke re mo le tlo nyaka thušo mama? So a re le thušeng, e reng se le llang ka sona le go tšeng thušo go sona? O hloka eng, go boima kae? Go diragalang ka wena? Gore mo phelong ba ka go lokiselo ke na ke kweše gore bothata ke eng, nka mo hwetša motho ka jula le ena mara go ntše go ya pelenyana mola motho ola o tla nkirela mola le mola, mara go tloga mo a no fo tsamaya kgone go kweša gore go reagalang kwa re wena le yena le fetše le lwa ka matsogo go diraga? seng ka matsogo, ka mantšu. Okay. Re tlo go thuša mama. Le tata ka o robetše le ena, so mo a leng gona nka se mo šupe mo ba mo loketšeng ke a go tseba, mara nka se mo šupe ka re šu go ba boima. A ke kgone mo šupa cause ke kgale ne ke sa le monnyane. E re le imetša o sa le tsebe lebitla le and le di-family ba ra ba sa le le tsebe. family ba ra ba sa tsebe, so motho ke mnyakang a ke tsebe nka mokgwetša jwang. O boloketšwe kae papago? Mola stadium Tafelkop. Alright. Mama o bona o godile ga boima ene o bonala e le gore pelo ya gago e sa le bohloko lekolo. O godile ka dikgobadi, ge ke lebeletše mmele ya gago ke bona mabadi ene lebadi ga le notla le tla mo motho e leng gore o ile a diriwa se sengwe se bohloko gona. Go diragetše eng mama? That's why ke re no ba tšona ditorinyana tše gore a zanga ke phela ga botse vele mathomo. No ba ditoritori ke sa kweše gore bothata ba mama gore a be le mabadi mo mahlong, o ile a dula le motho e leng gore o ne le letsogo. O ile a dula le motho e leng gore o na le letsogo, gore ne ba bakang nna nka se tsebe cause mama na sa dule le rena mo gae, a dula le yena Thembisa. So mabadi a ka moka ke a motho o go gobaditše ga kae o kgotlelela mama? ka re ke maganarabo a go rema kang? la mafelelo na ntaletše yena ba zama gore ga bosantšera anong ka gore nna nyako ntshenya sefahlego ga botse ka mokgwa ena na a dirang ka gona, mara nna ke gore ke ba ke tekwa gore ke ba le maatla. La mathomo go dirileng mama? La mathomo le gona o mpiditše ke le magae ka ya gona kwa ke fila ko be ke le motho e le gore ke tla mafela go ja mang la mang ke tlo bona bana bo dula ko Thembisa? be ke phela le ena kwa mara yena a sepela
bo Monday ya bo bo Labone Freitag e lotile ba di kae ka tloga mebereko. Ke motho gore ga nwele ga a kwešiše gore o ka se bolele le ena gabotse go fo ba ditshalenyana gona like tsona dilo tse ke di hlalošang ke re ke go no ba ditori no dula le motho gabotse tšiki motho le gore wa go hlokomela mara e se gale go ba ka mokgonyana o mongwe go fitlhela me le gore le nna ke a bona gore a jwale motho o ka re o šetse a bone gore o ka re ke lebeletše yena ke tshepetše go yena a kgone mpotša mantšu a gore ya ke na selo e wate o nkgwetše ke le jwang no ke right ba di bona dilo tša so wa tseba mama ke bolediša ke gore mabadi a gago a bontšha gabotse gore o mesitše lehu gabotse gape mo o be ba go ntšha leitlho mose mo ke tiwile ka hlogo mo o go thutše ka hlogo wa pharoga so ke hlogo o se wa mo dira selo re no baka sala ba re no baka go bona lebadi ge o ka bona o ne molekane a go ntšha lebadi o go bakela leswao la bophelo ka moka o ka leka go mo lebala mara fela go o tetebelela ga ke lebale a go kgone go lebala ke a gopola a ba tswele pele ba tlhalosetše dingwe re re ge re tsena re ya pele e be re di kwile ka moka a ke tse gore mama o feditše re fe sesi nna ke feditše mara nna ka fetše ao tše a e boele ka mo go tsholofelo mama go ne le tše dingwe o di lebetše mama ke motho e leng gore ga a ka re o ya ba porofeteng tsoko ore dingakeng tsoko batho ba ba mo šetšeng morago ba mo dirileng gona ka mokgwa ke batho ba e leng gore ga e tswa a ya somewhere šetše ba tseba gore o ile kae cause ke gantšhi ke mmotša ke re ke tshwere tšhelete a re e tswe cause wene o dula nako e telele fase re o kwa gore go diragalang a fitlha mama ba mmotša gabotse gore moso wene o šetše o le mo ene o šetše ba tseba le gore wene o kae cause go ne le ntho ba go fakileng yona gore ba kgone go tseba gore wene o kae o dirang ene nna gantši le nna ke tshwenya ke maoto a ka a nka no gata skins a ruruga ka moka ba makoto go tšwe mo e leng gore a ke sa kgona le go sepela sharp Thobela ka kgašong nna bothata bo ke na leng bona ga ke dule le bona ka motseng o mo-one mare ke ga magolo wa ke mo ba tshwenyang ke dilo tša mohutokwe so nna ke dula ga mama mo ke dulwang ga mama a re tlele ke boroko so ka moreng e nna ke robalang ka go yona ka 12 o'clock ka nako e nna ke rapelang ka yona immediately ge ke feditše o rapela lemati la bulega gore le bula keng a ke tsebe ke fologe mpete ke ekwa lemating ke le tswalele ke bogape ke key a ke namela mpete selo sele se tiputšeng kwa monyako se namela mpete le nna wa kwa gore go nametše motho mo mpeteng gore motho o riang le nna ga ke tsebe ke na le ngwane le gore o na le 3 years o tlile a sa ruruga jimpa o tlile a le gabotse so ngwane la thomantša a gola a re tswa dimpa tša gage di rurugile nako nngwe di a boela nako nngwe di ruruga ka kudu so a re tswa bathong ba re botša ba le gore ngwane o na le noga ka moteng so gore nogo e dira ngwaneo ke sene ba sa re botšeng gore e mo riang ka moteng and selo sela ngwane ga a robetše a tlele ke boroko o a lla mo bošegong or o bona dilo tša bošego
Furugu wa mpotša. Maloba o nretše a re o bone noga mo godimo ga ka moraga magetla a ka. So ka re ge ke tšwa ba mpotša ba re ga se noga ba go robadiša le tokološi. Tokološi eo ke yona e go riang gore dilo tša gago di ska sepela gabotse, ke yona e go robalang, ke yone tipulang le monyako. Le tšhelete ge re e beile ya timela, re a lwa re baka tšhelete ka molapeng, hwetša ba beile tšhelete ya timela. Ga re tsebe re tšea keng. Le dikhiya ka mongakong di no timela, everything e no timela, mara ntho e timelang gantši ka mo ntlong ke tšhelete. Last le gona mamotša a robetše le bošego, then a na le nna re robetše re le mo mpeteng, then ke robetše ka mo a robetše ka mo, then a ya go hlapologa kwa paketeng, then go boeng go hlapologa gage go timetše mosamelo, ra o nyaka ka moka moreng, ra o nyaka o ka re awara ka moka mola go le gare šetše re neetše ra no hwetša mo maotong a mpete ra o lata. Emapele ngwaneso, emapele. Mama o be a robetše a sametše mosamelo wa gage, le nna ke sa metše wa ka. be le robetše mpeteng o mo teng. And then mama a tloga a ya go hlapologa ge a boa kry-a mosamelo o timetše. A lebelela mo dihlogong a re me e boetše ka kua. And then ka baka la gore ge mama a ya go hlapologa kua o tlogetše wena o le mo mpeteng, ke eng nto o e boneng kapa o e kweleng ge mosamelo o šalele o timela? Wena ka bona se ke flo kwa ntse o šare mosamelo ka o kake ka raoa nna ke tsebe ga nne no sa o samelana a rape ke tšwa paketeng mara mosamelo šo wa gona ka tsoga ka monyakiša gona. O be o se wa wela mohlho mongwe ka mo ditlhogong kapa ka lesaeteng? Ra ya dihlogong, ra ya ka thoko, ra ya ka thoko, ra ya kwa morago ra o hloka. Ao mola go le gale jwale o dutše mo mpeteng wa kgotsa. Ke re re ya mola re nyakileng ra o hwetša. A se mathomo ntwa mohuta e dira go kgone go timela selo ka molapeng. Re se nyake. Ke nyako o kwišeia mosamelo. Le nyakile mosamelo la o nyaka mola a dutše mo mpeteng a kgotsa ga re mahlo mpone mosamelo Mo molaleng, mo molaleng. mo e leng gore lešo gore ge e be e le o be o le mo lebeng le o bona gona ga botse nkebe le o bone. Kgose a kere o tšwa paketeng then ga bo mosamelo la kere jwa le re o nyakile gona molahleng le pakete and o fetile gona mola boa paketeng ra ba ra boela ra e ra nyaka mara mola fetše o khutša mosamelo la šo le molahleng le pakete. And then ka moraga gore le o bone mola le o nyakile nako e telele go diagetšeng ka gore ke kweša gore e be e le bošego mo e leng gore be le swantse le no tšwela pele le robale. Ra o sa nka re kgotsa nako e tere tšwa kgotsa ka moswane. O tšere gape a boa a o samela ekwa o ka no tšwela pele. A se ona fela le tšhelete le ntho nngwe o ka no bea le skhiya mo gore wa bjang o tlo nyaka mola o neetše ore nako nngwe after nna gantšhi ebile ntiragalela after matšatši be gona ke kry-a ntho le ne ke nyakang. Re nyaka go bolela thata mola le feditše, re nyaka go ba sure gore le feditše before re tsena re tlo bolela. Ga re lokele ke se rotlhoile le ke batho gore re ba dirileng re ka se tsebe motho. Ba le tloile ba reng? Re no bolediwa gampe ra hlaka re na selo. Ba re le a hlaka ba bolela ka mehlako a lena. Okay. Ga bo mama be ile ba bakae? Nna ke tseba malomaka wa hlokofetšeng le mamaka le mangwanaka magokhwe le malomaka Be ba le 4. and then malomaka ke motho e leng gore o bereka o wa mafelelo o bereka dipolaseng ke le permanent ga sekhumpi mara ke motho e leng gore ga a tlile gae o no se lekišega.
ga re thuše ka selo. sese le tlhoile ke batho ba re bothata keng wa e lapa lela bolena le sa rate ke batho go diragalang mama lapa le la bolena le tlhoile ke batho molato keng hei nna re ka go botsa maaka ene ba tsona tseo batho ba no fo bolela ka mokgwa bona ba nyakang ba bolela ba reng ke dipolelo tša mohuta mantše le di kwang kapa le di fang ka go lapa la tshwana le ga re sena selo so sala bona go sena selo motho a sena taba lwene a ne o bolela lwene ka mokgwa a ratang cause wa bona gore a bona selo yena o right wena go lebelela ene gantšhi re batho ba e leng gore go kgone go bolelwa then a o fetša go bolelwa mo gore ntho nngwe le nngwe ke rena re dišala ka rena re beele ditaba gabotse kgolo re kgone go kwa gore gabotse mara taba gabotse ke eng re tsebe gore re le thuša jwang ge nkane re kua ga matlala a banrate ba no bolela ka nna ba bolela ba reng then re tsebe gore re go thuša jwang nna gantšhi lentho ke leng ka lekwa le la gale ke gore me ba ile ba re ke no ba setlatla ke no belega mara banna ba gona ba tšhaba o ne bana ba kae ke ne le 3 then o wa bo strike sa dula le papa gage then 2 ye so le ka mokgwa rena re hlakang ka gona re sa nyalweng ka gona o ne mengwaga me kae kgolo 29 okay a gona bothata re tlo tsena ditabeng re nyako lefa maele ge le feditše go bolela a bolela gore a gone ntho e tlong le lokela vele ene a e gona vele alright kgolo ka moga geno ga bommago ke ba ba kae o šetše 3 ne le 4 ba kae ba bangwe o mongwe o ko a berekang dipolaseng a rate o tla gae o mongwe o kae and then o mongwe o tlhokofetše ke mama le mmagokwe le mmoditše gore le tla mo mang ebile a ka setle cause like ke motho e leng gore ga ba mmotša nnete wa kwata ke ile le yena go tla maybe ke meiša bathong ke bona gore motho o bophelo ba bophelang a se bona re tsebang then o fela pele wa kwata wa ngala okay ya ke bao malome ka kapa tsena ke tla tsena ya batswadi le boletše dilo tše dintšhi tše mmalwa le bontšhitše taba ya tokološi la bontšha taba ya diphoofolo la bontšha taba ya go bulega ga dipitša ka gae la bontšha taba ya go staka maphelong la bontšha taba ya go se kwane gabotse se mo o bontšha gore o na le ngwana o a nang le 3 years and then ngwana gage o belegwe a le gabotse mara moragonyana ngwana a thoma a kokomoga dimpa ge a etswa ka ngwana ba mmotsa re ngwana o na le noga ka dimpeng le boletše ka go timelelwa se ga se maaka gore dilo tše di diragalang kua ga bommago le ka ga geno di a direga re phentse re botša batho re ge lapa la mokgekolo le mokgalabe le ne le mathata di-extension ka moka tša malapa a tlang go tšwa ka molapeng le a ba le same problem lebaka ke gore ge o etswa ka molapeng la geno o eya steneng go ba le dilo tše o di tšeang ka moga geno e ka ba dithoto mohlomong go bereka o reka mpete o reka drowara o reka eng whatever ye o e rekileng o reng ge o ya steneng o e tšea o tšea ditlaišego tše di leng ka molapeng la geno o sepela le tšona go ya steneng sa gago ke ka baka le o tla kry-ang gantšhi
mathata a leng ka mo lapeng la mokgekolo le mokgalabe a kry-agala ko malapeng a bana ba ka mo lapeng leo ba ba tswileng ditene. Ausi-Tsholo o bontšhitše gore mama gantši ge a etswa a ya go nyaka tša gage tša bophelo go ba go šitše go tsebega kapa go tsebagala gore na o ya kae. Ke phentše ke botša batho ke reng ka mo gae go ne le dipoleke kapa dikamora tše e leng gore ga di a swanela go šomišwa go bolela dilo tše dintšhi tša ka gae. Bedroom, kitchen, dining room. A ke re ka dining room kapa ka sitting room ke mo re dulang re bogela TV gona, and then ge re dutse re bolela dilo tša ka gae gore re nyaka go dira eng, ditlaišego tša ka mo gae re di bolela re dutse ka mowe. Ka di-bedroomong ke ka moo e leng gore ge re before re tlo tshwara ke boroko re a bolela. Ka kua kitchen ke ka mo e leng gore ge re apeile re jika-jika ka gona re le gare re bolela. Batho ba mmušo wa leswiswi ke dipoleke tše bašeng ba di lemogile gore ba tsebe maphelo a batho ba ba ka mo gae ba swanetše ba beye eng ka mo dikamoreng tše jwalo go netefatša gore ga ba fete ke selo. Ka nako nngwe motho ba kgona go molokela treka mo go yena, and dilo tše jwalo di tsena ka madi a ditokološi. Ba connecta le madi a gago a le mo mmeleng wa gago go tseba gore na o mo kae go jwale o ya kae, o bolela eng le bomang, o kopana le bomang. Mma gore na o motho le madila ne jikiša le kopelana le ka mola. nako nngwe Mma gore na le motho le madila. nako nngwe Mma gore na le motho le madila. Gone ka nako nngwe magagešo ne kapa ke no e bea straight ke re dilo tša go swana le madila ga se dilo tša bomme. Wa bona mma gore na gore o godišitše o ne bana o godišitše jwang, and then o godišitšeng ke kwa kapa ke kwele ge o bolela gore ge ke ya mothong wa ka ge ke dula le motho go diagala eng, a re swarane gabotse re a lwa re dira dilo tše ka moka ga tšona. Ke nagana gore ke gabotse gore o thabe mo bophelong, and ke gabotse gore ge o tee kwa o sane dikwi o di fepe. Mara gopola gore go ne le dilo tše dingwe tše e leng gore di go gapeletša gore di swanetše di tšwetše pele ke botsholo e se go wena. Dilo tše di timelang ka gae go diragala dimaka tše dintšhi tše e leng gore di a le makatša di a le tšhoša. Bana bešo ga go ne ntwe e ka go lokelang bophelong o tla iša ke tokološi ka thobalano. Gopola gore tokološi mmerekwa yona ke go destroya bophelo ba motho, mmerekwa yona ke go tlaiša motho ka thobalano e mo tšhele madi a ditšhila, and ge o ne le madi a ditšhila a yona o lebale ka mahlatse number 1, o lebale ka go rata ke batho ka baka la gore ntwela mmerekwa yona ke go go sotla, and ge o rata ke batho o ka se sotlege ka baka la gore batho ba tla be ba go thekgile ditlaišegong tša gago. Ge o e ba le mahlatse go ra gore o tlo bereka, ge o le mosadi o tlo kry-a lesogana le le kaone le le tlang go rata la go hlompha. Mathata a lena go ya ka mokgwa nna ke a kwešišang ka gona, bontši ba tšona ke boloi, and boloi ge
motho mong wa ko thoko kapa ka ntle a tšere dilo tša gage a di beile ka lapeng la batho di tšwa moroba. Mara ge o ka kry-a e le gore dilo tše di tla išang batho ka gae ke tša ka gae, ga di tšwe moroba ka mokgwa lena le naganang gore di tlo tšwa moroba ka gona. And-e mma go rena a ke kgotsofatše ke ka mokgwa o bjang ditaba ka gona. Ke kwa o kare o tšhaba go naba ka baka la re ke kwešiša gore jwale ka ge o le o mogolo mo go bana bake go ne le dilo tše dintšhi wena o tseba tše bona ba di bolelang ebile wa di tlatsetša, mara ke dumela gore go ne le tše e leng gore wena o di experience bona e sa le ba bannyane ba sa gola. Moroka, Maobane nna ge ke theleditše mathata a lapa le la ga Mohlala, e no ba department ya gago ye e leng gore badimo le modimo ba ka kgona go go thuša, and then wa thuša lapa le. Boloi ke boloi bo ka se fele, bo tlo no dula bo le gona, mara go ne boloi bo bongwe bo o kwešišang gore jwa le gona o ka re le go nyatša o ka re bo a nyatša boloi bo ka baka la gore nto nngwe le ye nngwe e diragala ka ga bolena. And nto nngwe ye le swantšeng le tsebeng bana bešo mo bophelong re a tekamogela. Ge mohlako o re apere ka ga borena, a re amogeleng mohlako wa lapa la ga borena, gore le ge bo Moremi le bo Maubane ge ba ka tle ba re kodutla ba re roga ka mohlako ya ga borena, re kweng bohloko ga botse ka baka la re tla be re kwešiša gore ba bolela nnete re a hlaka. Ke pentše ke botša batho Moroka ke fa mohlala ke re nna modimo ga a mpha bo yellow bone, and then ke tekamogetše ka mokgokeleng ke no dumela ga botse gore le ge nka gore ke sa re ke a bolela motho a re nko kgomole wena le bontsho a gone gore ke swanetše ke tle ke tlotlo ke kokobane ke kwa bohloko ke rena, mara motho o lankana no gore ke nna o montsho mola e le gore ke nna o montsho ka nnete. Gone dilo tše dingwe bana bešo maemo re a amogela mo bophelong ka baka la gore batho ga se mantle ke batho ba ka go koduta kapa ba go roga ka nto e seng therešo. Ge o ne le mmele o montši ba tlo go roga ka mmele wa gago o montši, and ge o se wa o amogela o tlo dula o kwele bohloko ka baka la gore ka nako tsohle ge ba go roga ba tlo go roga ka ona. Ge o hlakile mohlomongwe o se ne mahlatse a banna ba nnete o kopana le banna ba go fa bana ba sepela, ba tlo go roga ka bona bana ba banna ba go fang bona ba sepelang, ene e tla be le therešo. Ene ge wena o se wa tekamogela gore bana ba ke ba ka nna ke a ba rata ke tlo no ba rata, o tlo dula o ekwa bohloko ge ba go botša ka bana bao ba gago. Ga se mantlek batho ba ka go roga ka nto e seng e nnete, ene o tla iša ke nnete e le wena o e tsebang ye batho ba go botšang yona. Ka nako ngwe go o dutše le wena o ne o bona gore wa mara modimo o mphile pelego, mara ge go feta motho monku a bolela ka pelego ya gago o kwa bohloko o ka re ga ba rereše ye sa kwešiagaleng ke fe tšea le kopelwana ngwanešo go a kwešiagala ke re efe gape di a fapana dilo tšeko modimo a ka no mpha pelego a kere then ka belega ba sepela a kere go gonke ke ka mokgwa e leng gore nna ke mpho ye nna ke tlileng ke itshwere go a ba le gore ke be le pelego mara ke be le ona mahlatsa gore ba ka dula ba nthuša ra thušana mola le mola, mara go ne le nako ngwe motho le wena o kgona go bona gore le go le le happy matšatši le right, mara motho ola wa modira sele ka ye nngwe nako a e fihla go bolela le yena ko like o kare o bona le wena o no mmona motho gore o ka re a bone nna ke boletše ka re le aparetše ke boloi. Go ne dilo tše dingwe a ke go botše nto ngwe kgaetšedi akane ge o le mosadi o ne le lesogana kapa o ne le monna kapa motho o segišanang le yena, pele sogana la gago le tlo thoma le go swara-swara le nyaka tše le di nyakang go wena, tokološi e feta pele, and then ge tokološi e fetša go feta pele motho wa gago ga e tla ka morago o gata mola tokološi e gatileng gona, ene ga go ne ka mokgwa ka tleng a go bona ka leihlo la go ba motho wa gage o a mo ratang wa e le gore mo go wena o ne madi a setena.
mma gore na o boletse ka taba ya le wena o boletse ka taba ya go aka ke malemo, mma gore na o boletse ka taba ya go tsamaya ke dilo, ke diqetho dilo tšeo. Ene seqetho a go ne motho a ka go bonang ka leihlo le le kaone o le ka gare ga boemo ba mohuto ga gona ikole le tlo thaba go sa motho ga go lebella o ka bolla le wena go tenega wena kapa go tenega yena, and then le a phatlalala. Ene nto sontse mo ikwishe engwe gape kgaetsedi ka ko gore lerato ke la batho ba babedi a se la motho mo teng. Ene wena jwale ka mosadi ga o kgone go laola lerato la monna le monna ga a kgone go laola lerato la gago. Ene nto e leng gona ke gore e a diragala gantši gore o te kreye o ratana le motho mara le se on the same page. Le swere buka ye 1 mara yena o ko page 15 wena o ko page 9 of which go ra le language ya lena e ka se beye teng e tlo fapana wa nkwishisha. o bona ngwanesho ne ke a go kgothatsa jwale mo mara go kgothatsa ka theresho. Ge o lebeletse TV go ba le a messenger, motho a no ema mmunyako a kokota ge batho ba bula a go fa matšoba a re ke gopela o ntshaenele mo. Ge motho la o fetša go mosaenela o tšea boto ya gage o šia matšoba mablomo wa tsamaya, motho la ka tsogile go botsitše gore na o hlwele jwang, a ka tsogile go botsitše gore na nkane o ka re go nkga bose ka mo mmere kwa gage ke go deliver o delivile. So ka nako nngwe basadi ba feila go understanda gore banna ba bangwe ba tla jwale ka di messenger mo bophelong ba gago o tliša nto yena a e tshwereng ga a fetša wa feta wa tsamaya. And mmereko wa gago ke gore wena o swanetše o rate ntwe a e dilileng a ke re šala le wena o e rate ka baka la gore ge o ka se e rate go tlo tlhaka wena mo bophelong kapa ngwana o tlo go la tseba gore na mma a nthate, ene ngwana ga a go dira selo bothata ke papage o e leng gore o mo delivile a tsamaya. E ka no ba bana ba monno mo teng, ka no ba bana ba banna ba go fapana, wena o mma bona o le o mo teng ene ba šala le wena ka moka ga bona. So Moroka nna ke nagana gore ke maemong a mabotsana tše dintšhi e no ba go no re ke a di kwa gore di nyaka wena le mebereko gago le maitemogelo a gago. Kgaetšedi ka o dula le mang ka gae? Nna ke dula le batswadi ba ka, mama le papa. And then ge go tlile wena o tlo bolela taba tša lapa la geno ba tseba gore o mo Ba tseba. ba go dumeletše, Ba dumetse. and then ga gone mo moremi a tlo reng ga a nyaka go thuša wena bona ba re e seng ka ngwana a rena kapa e seng ka lapa la rena. Aowa. Alright, ya ke a go leboga malome ka kapa ba gešo ba ga mohlala ke nyaka go bolela le lena. Fane ya ga mohlala le ke ya botata go lena goba ke ya ga bomma go lena? Ke a bo mamaka. Ke ya bo mamago. Mamago a seng ka nyalwa, papa go robaletše kae? Gore ba re robaletše motho e na jula le ena ke nyatse, tla re ke nyatse. And then a bolokelwa kae papago? Ka lapeng la geno. Wa tseba bana ba bantšhine ba tshwenya ke fane. Bana ba bantši ba tshwenya ke fane. Le nyaka manyalo, faneng ye le leng ka gare ga yona ya ga bomma go lena ya ga mohlala ya re le ya ga mohlala ya boloka monna wa senganyala mma go lena. O bona sefane
ke tlhoba boroko kgolo matšetšea ene bana ba bantšhi ge ba etswa ba kry-a taba e ya fane ba kgona go itemogela gore go raya gore monna o a dula go le mme ga se tate. Taba ya fane godimo ga bophelo ba motho e tshwenya kudu ge go itla fa. O hwetša nna ke le tate ke bitša ka fane ya bomma and then wa hwetša e le gore mme go ne mo a hladileng gona. Nna ke tšere fane ela ya bomma badimo ba botate ba ne le pelaelo ke godiša bana baka bana ba le ge go etla generation ya bo 4 ya ditlogolo khukhu ba re fane le bitšang ka yona ga se yona. Bana ba gane ba re fane e ke yona gane fane e tlogetše ke tate mogolo wa rena kua morago gobane ge batswadi ba hlalana bana ba tšhentšhe fane ya bo papa go bona ge e le gore papa go bona o be a nyetšwe. Gone jwale lena le bitša ka mohlala le bitšang ka mohlala mma go lena le tata go lena ba ne motse akere papa go lena kwa gama kwa ga Thobejane. Medimo ya ga Thobejane le ya ga mohlala e tlolwa ka bo yona pele and then ge medimo ela elwa go bontšha gore go ne bothata ba fane ka malalapeng le le dulang le tlo bona ge go sene manyalo le tlo bona ge le gahlana le banna ba sepela ene lapa la go tshwenya ke fane le na le meriti nako ngwe no rudutse so ka mo gae o no bona go feta motho mo lefestereng. gape bolelelang godimo re lekweng o kry-a le thomile gore seba mo tsholofelo o reng a ne ke mmotšiša gore papa gage ee ba mmoloketše ka ga lapeng la ga mohlalana cause o ka re go ne le misunderstanding a kere ke mtšhekile gabotse cause ntate moremo ka re o botšišitše gore le mmoloketše mmoloketše kae kae o boloketšwe kae ga gagwe monna ba julantse le mamago le mamaka ya wa bona tsholofelo ka molao wa segaga borena mosadi le monna ga ba be le motse ba se ba nyalana. Wa tseba ba tšhaba eng ba tšhaba gore o mongwe ga a ka hlokofala go tsoga tlhakatlhakano ka gare ga lapa lela wa kwešiša gone jwale a kere ke nna a ka nyala ke no kry-a tsholofelo ke dula le yena ka ga rena re ne bana go diragala gore ke hlokofale tsholofelo bo mpolokela kae goba gwa hlokofala wena bo go bolokela kae re sa nyala a re a nyala re agile motse šoko o mogolo bona tsholofelo o agile motse o mongwe o mogolo wa go feta tšhelete nke beng o nyetše ka yona ebile o na le dikgwebo maraga la a nyalana then go diragala gore o hlokofale bana ba gago šiba bona mo ge o se no hlokofala o tsebe gore wena go sa nente o e bolelang monna gore no nna mosadi ya ka ke nyaka ke mmolokele mo go tsoga lešata ka nako ngwe o hwetše e le gore ka nako wena o ne ditseka ba geno ba lebeletše tseka tšela wa kwešiša ka poloko wa gago go ba le tlhakatlhakano ngwe kgolo mo e leng gore ebile go palela le go rerišana gore go be le magadi ka gare a tswang a kgomo ya legare go pale go riagale gore o boloke ene o bolokele gona mola ga gago kare a kere ge motho a robetse nako ngwe re tšhaba go iša batho ga borena ka lebaka la go tšhaba mašuana ga borena mo e leng gore be re sa lebelele metsi ya ga borena re yaga ya rena then go riege gore o bolokele gona moo ga gago goba ba bangwe ba matšetši a ba no bolokela le diholong ge go ya kua pele re tsena ka gare ga taba ya fane so then e thoma go ba hloba boroko wa bona tsholofelo go na le thokolosi go ne le mo go tshwenyang sedimo a go thuši go no re ke no le tšea ke ra re ye nnokeng le o hlapa ya nnokeng le o futha
ya nokeng le ye go orela kganthe re bola ko go orela mara nto e ka re ntšhang ka gare ga bothata bo ke gore re fetiše taba ela ya gore re tlhabiše batswadi ba rena. maybe a ke no re rena re treso re bana ba mama kere ee a ke no re maybe nna ke nna wa ga mathunyane o kwa ga ma-TV o kwa ga Mhlala a kere batswadi ba rena ka moka ba hlokofala rena re tenyakela Stan Stan se la re ro bitša gore a se ga borena ke ga mama rena ke ga borena ba hlokofetše o re ntsholo nko e bušeletse tsholo ke nna a kere ya ke nna wa ga mathunyane ke no swantšha ya o kwa ga ma-TV o kwa ga Mhlala Mm. a kere ka taba eng bo papa ba rena ba fapana ya mara nna re godile re sa tsebe re thomo tseba no ya okay batswadi ba rena ba hlokofala ka moka ya rena re nyaka Stan re re ai a re khudugo ka moga magolo a rena re o nyakela Mma wa mama rena, ya. mma go rena Stan re dule ka ga botse o nyaka o tseba gore yo ba gamang goba o nyaka go tseba gore kore wa tsa re ke nyako tseba goreng Mm. a kere wa nkwa ko o tlhalošeditše then ba robetša kere tsholo re nyaka go tseba ro bitša gore ke gamang nko e bee ka mokgwa ile gape bana ke ba mosadi a kere ene mama rena le papa rena ba nyala mara ge mmago a se a nyala sa mathomo o ka se fe mmago sefane sa seng a nyalwa go sona ankere e molaleng gore go ndua le ge le nyakela mme Stan a se a nyalwa go ra gore swantse le monyakele ka sefane sa gago akere re bitša ka sefane sa borena kere Eh. and then maybe a kere o kwa ga mathunyane o kwa ga mang nna ke nnama tswa moo papa rena o hlokofetše and gane motho le a hlokofetšeng a ntimeletšeng ke papaka a se papa ba mare re dula ka lapeng le le fane jwale e le a re kwaneng ke bolela nto e teng mo ge mmago rena a se a nyalwa a kere and then a ne le bana from different fathers bana ba ka moka ga bona ba borota mo faneng ya bommao bona and then le ge lena ka difane tša go fapana go tšwa ko lebelegilweng gona go ya ka setšo ga le ba kowe lebelegilweng gona ka baka la gore sepedi sa batho se re ngwana ko wa kgomo ge le nyakela mmago le na Stan lena le bana ba motho le ya go nyakela mmago le na Stan ka sefane sa gabo and then la tšea fane tšeo lena le belegilweng ko go tšona di sentša nyala mmago lena bile di sentša nyala lena la di tšea la di beela kuang la borota sefaneng sa bommago lena tsholo nto e riang gore bana ba palele ke go ka bereka ba be ba tshwenye ke yona taba e kereng ke taba ya fane matšetši a ke hloba boroko ke yona e o e bolelang ya gore ka nako nngwe o hwetše e le gore le bana le ba ba fo mollo mongwe o ne papage le bitša ka fane ya bommago lena o tšwa mo gare ga lena o nyaka ya bo papage tsene ga e tla kua pele bana ba gage ba re ba tshwenya ke sefane gobane papage fane se a ba monyala mo go sona o nkwešiša ke ntwe ke e bolelang kere wa bona lapang la bolena le ne le mathata le ne le dithokolosi ya re gane mara fela go ne mathata a fane o kwele mama o reng lebitla la tate le timetše a kere lebitla la tate le timetše tate e le wa ga mang tate wa ga Thobejane le mmage wa ga Mhlala ba ne le motse wa bona o ile wa ba gona o ka e bona gone jwale re chiftile ke re ka kwane re jula ntsheng re jula Tafelkop kwa bapešing le chiftile ke eng koko kae ka mo re tlogile ka kwa re chifta ka re ba itša ba fetša ro hlokofala ke rena re ne re sa le ba banyana ra chifta ra jula le mokgekolo ka kwa mma go boloketše kowe gona ka kwa papa go boloketše kowe wa ikwešiša sese mama gago o boloketše ka kwa go dulang malomagago ore kwa Staneng sa bona ka kwa mokhukhung sela sa kgale-kgale ka kwa go tšwetše and then mama gago o boloketše ka kwa ga malomagago okay kokwaka o boloketše ka ga gabe kokwa go boloketše ga gabo mara kokwa go bane motse le monna mo e leng gore na mama nne wa ntlhalošetše
papa gage yena o tšwetše ka kwa motsong ola wa bona then mama gage o tšwetše ka kwa ga gabe. Tsholo wa tseba re go na le bothata godimo ga batho ba ba hlokofetšeng ba se ba hlalana ba hlokofetšeng ba ratana ene batho ba go hlokofala ba ratana le ge o mollo o mongwe a ka hlokofala ba fetša ba bolokelwa ga gabo ba ne le bana ba ne le motse rena re šetšeng a re a swanela go tšhaba go tšea maikarabelo ke maikarabelo a rena go šala re ba hlabiša gore motse ola o kgone go loka o be gabotse sa mathomo mmago o hlokofetše a tseba motse wa gage ba bo papa go ba hlokofetše ba tseba motse ola ene ba tseba gore papa re a kgolwa lena motse ola o wa ga nnoši nkwešiše kore ntwe ke nyakang go go botša a ke nyake gore o bolake go pheta taelo re re ke ya lenyalo kganthe go thibile medimo a bolena go ne mo lena le seng la feta gona go ntšwela re kwane mama go ge ba ka re wa nyalo o nyalelwa kae mama go shu o nyalelwa kae nna ka mokgwa nna ke ba bonang ka gona ora re ba ka re ba nyalela kwa steneng sela nna mo re dulang gona mmele le gore a ga wa swanelwa kgose a kere ka kwa a ba mmega tsholo ge mmago ga a ka re wa nyalwa gone bjale o nyalelwa kae e go pala ya mmago a ke re o kgopela modimo lenyalo wena ge ba ka re wena o nyalo go sasa o nyalelwa kae ka kokwaka ga bommago ga kokwa go kae koko sebelega mmago ka bo mamaka ke kae stadium ke mmago le papa ge be ba ne motse o kae ba thuthile le nna mare ke a gopola ke ba thuthile ke gale ka nako e ntate Thobejane a bolokelwa ko steneng sewe go thuthilweng go sona ba ga Thobejane ba be ba le gona mama wena o sho gore papa ga o boloketše gona kwa steneng gona ko mokhukhung ka kwa tlhela Afrika gare ga kokoa go le tate mogolo go hlokofetše mang pele mama pele a se go hlokofala tate mogolo wa papa go pele alright ka morago ga gore go hlokofale mmago le ile la tsamaya la fetša le tšwela pele le dula le papago go fitlhelela hlokofala alright papa go ba se ntšha magadi a se ntšha selo ke gopola alright ke kwele mathata ga go sesi diphoofolo o boletše ka tšona dithokolosi o boletše ka tšona le boletše ka go timelela ga dilo ka gae o boletše dilo tše dintšhi re tlo go thuša le sesi le yena ke di kwele tša gage re tlo bolela le batswadi ba gage re tlo mo thuša a buti re kwele rone kgang monna gešo a bona kgang ngwago a e bereke o phasitše o dira grade ma grade 9 why o ne kgang bafo nna ke tsebe nna kgono mama kgono ano ke empa ke tšepedi mama re buela gape ke gane mara ka morago ke tle ke tutshogole gore gana gabotse ke ganelang ga ke tsebe gore ke eng se ileng wa seng re a sona ke sepele ke ye sekolong foro ke tsoga ke fitlha sekolong ke ntšhe dipuku gabotse mme mangwala kwa pele matlho a ka fo thoma tšwe mogogo ke re ke a tephomola ke felele ke maatla ke se ka ba ka mokgwa e leng gore ke ba ka mehla ge o gola o nyaka go bang nna a ke nyako ba lephodisa o nyako ba lephodisa ee wa tseba gore lephodisa ke lona le santše le hlomphe go feta batho ka moka ene a ke re go le lephodisa gore re wena o tlo go fa batho di-instruction santše batho ba le ba di latele so wena o nyaka go mpotša gore ke dire eng mara wena ge ba go botša gone ba le o gana why o rata bophodisa o nyako swara batho ye alright so wena go ne kganso o bone o ka re maphodisa a tla go swara ene wa tseba gore o be lephodisa ke gore a wa swanela go dira molato o swariwe ene wa bona re go o tšhikela mama a ka go biletša maphodisa ba go swara wa se thosa ba lephodisa ka mokgola bo o nyaka go lebeletše bokgodi bo boleng gona re ka bo fediša buang mara o boleng gona kae batho ba ba go seleka wa re ka re diabuang ka bona mara
aowa santse ba ba kwebe ba ba swara santse ba ba swara then ga batswadi ba bona ba ba galang ba sa kwe re bereke buang ka bona anke re bona bofoboki ba ba riang tlobe le ba bogolo ke ra ba e leng gore batswadi ba ba gala a ba ko batho ba re rieng ka bona mara ena ke tsebe ye ke ra go gopola so batho ba e leng gore gantši batswadi ba bona ba bolela le bona ga ba kwe re rieng so re yeng meeting re bolele le bona re sa ba felele pelo le ba go se nyake go tsena sekolo re rieng re dire buang bafo a santse ba ba sware ba ba go siye sekolo ba ba ruteng bo sone alright a gona bothata bafo ko go kwele no re tlo go thuša o kgone o tsena sekolo akere ya ka kgatlha kore a o feile bafo gapeletša nako ge e sa dumela ya gore o tsene sekolo se tsene and then re go thuše ka ditaelo ge ba ruta kua o kgone go bona kere ya so gantši ge batswadi ba bolela le wena bafo gapeletša go phetha se ba go kgopelang gore o se dire motswadi ya gago a ka se tsogela go lahlile mo bophelong tše a šetšeng a di bone tše dintšhi a sebe wa di bona kere ya e ba mohlala o mo botse naga ya kua o dulang gona e ka fetola ko wena go o ka tsena sekolo akere ya so re tlo go thuša ngwanešo se ke wa tshwenyega tla bona gore re bereka buang o shapo tsholo Mm? o shapo Ne ke lebetse o lebetseng a rieng gape ba bantši ba le ka mola nna ntse ke ne le problema gore le ge ke kwana le go kgwetsa nako nngwe ke kry-a mmereko mare e se wa nako e no ba 2 months like dipolaseng so go te fru ga ke tsogo santse gore ke mmerekong ke lapile ke sena maatla o swantse o lape a kere go ne le dilo tše di go berekišang bošego ka mo ke bereka ga bohloko gotse ke tlhoile ke batho so kore ke le o santse gore ke mmerekong ke no tsota a moremi o tla go thuša a se wena o tsotang ke ntho e leng mo go wena e nyaka o se ko a bereka o hlake last malobanyana mo after 3 days ngwane wa ka o ngwenyana wa 10 years ke motho e leng gore na a tswile dišo mo tše pedi se sengwe se motswile mo se sengwe se motswile mo a no fela re mama mo mane go a baba mo then maloba ke ne le gore tla ke check ke ja ke lebile o tlile le ngwane o mongwe na bapala le yena cause masese o re yena o tša se lebelela a bona seboko then sa boela ka mo gare then ngwane o la bapala le yena mrela re e re gae o rela mama gago a go ntšhe sone then a fitlha gae a re mama phela mo ke tswile dišo ene go a baba ka mchecka ke ja ke swara so gwa tšwa seboko se segolo sa go phela alla ke mtshwere le mmangwanaka then ra fetša ra mo emiša ganyane ra tla ka molo gona ra no re ganyane gwa tšwa le sona se segolo sa go phela then re no di tšea di phela sola ra di lahlela toilet a la di bolaya alright ke tlo le thuša kere ke nagana gore batho ba tafolokopo ba batlileng mo ba bantšhinyana taba tša bona di tlo nyaka meropa ke tlo le riela koša ka mola gae ke tlo le fa date ke nagana gore a ke tlo tšea nako nne nke re tle re yage malapa ge re tlo ria koša go tlo nyakega ba ga bo tatemogoloago ba ga thobejana ba ga thobejane le ba ga mohlala and then re kgone go kry-a gore taba ya lapa lela la ga bo mama re fetša jwang ka lona wa kwešiša and mo bophelong go ka hwetša mmago a ne bana ba 10 go ba le monno mo tee a ga lapa le yena ene la dula ka fao la golela ka fao re swanetše gore re lokiše taba ya gore motsola o loko o be gabotse semmušo go be le lenyalo gobane mogala bola ga a robetše re ka no ba re se ra ilela ka go apara mara fela re iletše gobane be re le ka fao ene ra lla ra bontšha gore no motho a robetšeng ke tata gore ena ba ikwešiše ge re ka re ka mola lapeng lela ke la ga maubane ga re tlo re ka kua lapeng la ga maubane go dula bana ba ba 4 goba ba babedi bana ba ka mola ka moka ke ba ga maubane o nkwešiša sese a ke re wa bona gombe lone bana ge moremi a ka go nyala o kwešiša o aga moremi
ene go lwela ke re wa bona o ne molekane re tlo go phethela ditaelo mogala bo wa modimo le yena a se ka no tšea ke mokgwa thokolosi ya kreste mo gafetse thoko re tlo mo thušetša mosadi re mo thuša be gabotse fela dilo tše dingwe ge re tla tabeng ya sedimo santse re di phethe gabotse se ka jagela go nyala lokiša tša bo magolo ago gore go ya go nyala o nyalle lapeng la maleba ya ke lebogile kudu re emeleng ka moo metse a bela ka mola nke Yeah. ba ye go teketla ka jako bose ya prof ke tla ka mo wena ngwanešu bona prof ga ke go tame molemo ka kapa ke ya leboga magagešo re ya le dumediša le fihlile le fihlile ka pitšeng tše kgolo ke gona ka fa ka kua magaeng ba re theeleditše ka kua dikhemereng ba re lebeletše a re yeng nneteng re no kwa gore bothata ke eng go lla go lebaga mang goba o no ba wa ka gafa ke ne ba ke re phela fela le mogala oo tate ka mo ke yena mongafane Filimon Kgomo ka sereto tate ke mang Roba metsi a bula. Ee. Ee. Oh. All right. Mokgekolo a se tsebe ganyane nne goba le yena diphedi ngwana wena ka sereto o mang kuku nna ke monoka o monoka ke roko sa gago sereto ke tsebe ke ba le wena ditšwene di tswele sesi Kwa re se ke matlatse kgaphola go tswa mogononong go tswa ka mogononong wena ka sereto o mang a ke setsebe eba alright a gona molato malome ka kapa shue o tla lefa melao ya gašo re ya leboga batswadi re kgopela gore difounu di beng silent re se ke ra bitša maina a dingaka baporofeta dikereke ka maina ge e ka ba motlho mongwe sa llate ke re a leile ngakeng ke ngaka tsoko kereke tsoko moporofeta tsoko re se ke ra bitša baagišane ba rena ka maina kapa motlhomile ra bitša maina tlitšeng molane go lapitšeng tše kgolo se sengwe gape dipotšišo di arabiweng go ya ka mokgwa di botšišwago ka gona se sengwe gape ka kapa radio ge o ka fitlha nako mo e leng gore re swanetše re tekereye re le ka re ga dingangišano re se ke ra tsenana ka ganong fela o no emiša letsogo ke moka re tla go fa sebaka sa gago sa gore o bolele ke
ke tlo bapala setsopolwana fa kgaitsedi ya ka fao ke moka ke fetša go se bapala ge o ka kwa se kgomola ke moka o nape o re fegolele se borala ka baka la gore ge ile mampia ona ruri re tloga re lapile melala. maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Azishe Okay, nna ke sepela le koko le papa mo ke be re tlo kgopela thuso. Nna be kgopela le nthušeng cause each and every time like ke boela sekolong ke ya sekolong ke a bajwa. Nto e nthomile ka 2020 ge ke dira grade 9. Ke dira grade 9 ka term 3. Like be ke notlela ke nto ngwe like ke no re dula gae ke gopola sa le ka dula beke ke sa bajwa ge ba mpotšiša ba re keng ke no raya re diriselo. Wa fihla mo e leng gore like ke no tepajuša gore koko a sepela o nrepotela ka fetša kgwedi ka moka ke sa ye sekolong. Then report e tla ya term 3 ya re fail be ile mathomo ke fail. Mara like be ke sena taba bo ka re vele ke gale ke fail. Then ngwaga wa fela ka phasa grade 9 ka go grade 10. Mo go grade 10 vela wa be go no failega mara ke sena taba go le normal up until ke fetša. Then ka December ya gona 2021 report le gona ya tla ile fail gona ba normal so ka ipotša gore maybe ke hlakantšhitše ke high school. Then ka 2022 ka boela sekolong be santse gore ke boele 2 days before dikolo di bulwa ka thomo bajwa. So ge ke bajwa so papa ntše yankiša go moprofita tse gone ko gae. Ge ba nkiša ko monwela mpotše gore ke sejišo ene sejišo se se nkistroya pepeng. Then a mpha dikao la ka HD ba re ke ditaelo ka phetha go ene up until ke ba kaone ka term 2 ka boela sekolong. So mo fela go bile wes to the point ka gore minister ba kgona gore like a mpotše answer no then a yo mpotšiša bele ke lebetse. Ge ke tsena ka go exam bele be ke ba empty be kgona bona gore okay maybe le tshepe ke trigonometry ashe mara gore ke ngwale formula wa palo be ke na bolela le go ifela then ka boela gape ka 2023 ka 2023 eo ke boetse then ka nako ya gore ngwale di-task tša term 1 bolwetse bola ba boa gape then koko a sepela yon reportela ga nreportela ba re ke dula up until ke fola so be setse bana ba ngwadile then ka boela ka term 2 ge ke boela ba ragoa ke tla boa ngwa go tlang then ge ke dula gae ke ba sharp 2024 mo vela zang ke sa be setse give upile. Then last year ke lekile then ba mpotša gore awa HI sa dumela even tise ba mpoditše the same thing and again vele ke tshwenya ke di gateledi ke gopola ke ile go papa ko Mhlanga ge ke fihla ko be ke robetše ka tshwara ke segatele so ke tshwara ke segatele so ke ne le go bula mahlo ke bula mahlo mosadi la papa ba apere roko engwe like e black and white mo mosegareng ke bula mahlo like ntho ya gona gore a re tlile ka serithi sa mosadi la ka mokgwa ba apere ka gona then ka botša first body ya mosadi a re wa ke sa ba botše ka re ba tlo nagana gore ke loiša mosadi okay le gona bele be le gore be ke sa thomo fihla be le gona ba sa thomo ntseba ka e fetiša then mo gae le gona ke tshwenya ke di gateledi nako ngwe ke ra ke e lwa like a ke tsele gore ke lwa leng ntho ya gona o kry like re baka gore like mpula maoto tšatši le lengwe le gona mo vele be e le phofolo be ngatelela mala vele a le bohloko le gona ka se botse motho and then gape ka ke 2021 sa re ra tšwa dišo tše dingwe bo ka re leker crap vele re te go hlaka lapa ka moka ba leker ba re keng leker crap lapa vele ka dibrush go sa robala re tšwa ba re botša gore ba re tšheletše ba re keng mobu wa ko dirapeng and then gape ke tshwenya ke tsebešo e nthomile last year ka December tsebeki e ba bohloko ke go foka moya so like na be ke ipotša gore maybe ke affectile ke accident cause sale ka kry accident ka betha ka yona tsebe so mara di le thuso ke di dira the same thing nete a e be bohloko e bang bohloko keke ka mo ke tshwenya ke maoto ka mo ke tlhogane mo godimo ga tlhogo mo ke kwa ka re go sepela selo le mo sefahlegong ke kwa ka re go tsamaya something then ke tswa dišo a šedi ke la di bona ka mo ke maoto jwale sesi wena
leina la Afrikaans na eno re Afrikaans banna ga ke tsebe a ke nyako o bolela maaka lekker krap a ke tsebe Afrikaans Malefu wena o ka re o ne go kwa Afrikaans tate mogolo Afrikaans wena wa itseba ke sure ke lekweka oh lekker lerkeng lekker krap krap oh ke lekweko ke lekweka all right lena le tlaleletša kae koko le tshwenyegile kae mathata a kae nna ke tshwenyegile ka mabapi le RDP ya motorekisi ya RDP ba motorekisi ya ngwakwa kwa RDP ga pota eba o e rekišitše ne ke sebakanyana ke ile ka re ka November ke ya gae ke ya go wena motho a re nna ke rekile ka mo nka sefe e ke re na o rekile bokae ra ke tla bolela motho a ntsentšhitšeng a le gona and then go tloga moo wena o dirileng koko go tloga moo ke tlogile ka matlerekeng playstation ba playstation matlerekeng ba nthomela kae Mabololo ba nthomela kae ba re gore ba sala nna re bereke ka di-RDP ge ba šalle ba rekiša RDP ya gago koko ba e rekiša wena o le kae nna be ke tlhokomela mokgalabje gape mokgalabje ke kgalabajwa tsale ke kgalabajwa kare ke mo chefsenyana ke mo thušeditsa bonyana ka re bentse a bajwa thatsana ko dula ga pota o le be le dula ga bota le le ba babedi ka steneng se se teng le bana and then mo le dulang gona go nduale ke ga mang mo re dulang mokgwala jo nno nyaka poleke ba bereka ga betšhi mo sakeng ga gago koko ke kae nna ka ka pota go dula mang ga gago ke gona mo sentšhitše motho ke ra mokgweko le kona kwa ga pota alright ba rekišitše RDP ya gago goba ba rekišitše stene se kore ke stene se le RDP ka ba rekišitše stene tate a re ke kgomo kwa ga kgomo and then mo le dulang gona go nduale ga se ga lena ke ga mogala nke o ise ka mo go tate ka mo re dulang gona jaaka ga gago le mantate mokekolo o le a tloa ko gae go sebarao a raoa tsa bona o tlhokomela mogala bo nna ke tla tlhokomela motse wa gago tate a re kwaneng batswadi mo le dulang gona gone jwale ke ga gago le mang le mokekulo ga e le re o tswile a tlo thuša nna bothata bo ke bobeleng moroka Ke be ke bolela ka- go ne ntongwa ke ekwe gabotse mo yona e be re bolela ka yona maobane ba be ba dula ga bota batho ba and then ka mo lebeng le dula gona be ile ga mang
Fela ga. ga gago Mokgekgo ke mokgekgo. gabotse go ndwa lena le kopane o mongwe le o mongwe a ne le motho wa gage and then ema pele tate wena bo se ne motho go o kopana le mme bo o dula kae a geno ke kae and then wa dula ga koko and then ge malwetse a thoma go go aparela wa be o ne le pleke mo gononong ka be re mo se se ke kiribe ke contract okay malwetse a nthomile mo mogononong ya ke right ke a gae kwa bota ke ya kwa bota ga bota o ya go mang go mogekolo go mogekolo okay go se wa hae aowa gape nna ke a lwala jale makoto a thomile jale a ke no motlhokomedi ko ke botsa le sebara se sa ka se a ke no motlhokomedi so ke gopala mokekolo a o tlhokomela o tlhokomele motse wa gae aowa o tlhokometse o khirile batho sešhe batho bowe ba nna mowe a bapaiša dirente tseowe o sene molato re phela tse re mmošiša ba utlwang kowe a wa o lokile o tla le mo yena jale a o rekiša jale ge re tlo boela kwa motho a nna ka mo re boša pampiri o re ape nna ke rekile ka ke rena mo wena kere o rekile ka bokae o re ne nna ke tla bolela tate tše tša go reka tše ke a di kwa ke nyaka ye ke nyaka ye ya kopano ya gago le mme go ntwe le mola mogononong tate ke ga gago go rekile wena ka tšhelete ya gago and then ge o hlokofala o nyaka o bolokelwa kae nna ke tla bolokela mo ke a ileng gona and then mogekolo o mmaya monyakešeng poleke a ke sa tšena boele kwa gae ga re tša polwa so o lwela gore o nyaka ya motseng wa gae go lwa so o lwela go boela motseng wa gae gabotse go nwa lenobene le bakgotsi ya ge ne hlokofala o mongwe le o mongwe o tekela kwa tekelang ngwana napile go fedile a ne le nagala tekemišetša go nyalana tate mogolo awa jale nyala se ke be le re ditsešišo ka mogolo be re sampele sa ko tsone le nna ka mokgo ke tlile ga tšaka le nna ke tlile so o le wena o sa swere tša gago ke sere tšaka nke o re fetša gago tate nna ke sere ke makotuša a loko leoloka ke tsama ko mothotsoko o nkapeše dilo ka še makotoa ga ke loke ka kapa ga ke loke morena dinoka di bohloko mmele o bohloko maetla o ka re ke rwala dilo makoto a pala a ke tse reng keng mo dimaka e ke wa tshwana ka mare ka mo teng ka mo o ka re ke a gagamowa somewhere ke bothata bo ke bo kgopelang ke botlišeng baka makoto se a mpolaya o ne nako kae o bolaya ke maoto ke thomile ka 2009 go ne mosadi o ileng wa dula le yena a ileng a hlokofala a ke kgole gabotse ebile a ke nagane gore ebile a ke jalo ebile a nthoma ka 2005 a kokomoa be kaka ka tlhaga le gona ka tlhaga le gona a feleditše ke folela kwa tekeremane ya a rurua a le bohloko ke sa bereke and then a senke ba go botša ka bothata ba di-kidney goba pelo goba sebete aboa ba no gore bothata ba maoto a keng ba re botša bothata ba kotwa gore ke AIDS ba mpha dipilisi ke dinwa right through ka AIDS le mabotha ke tswa tleliniking ba mpha dipilisi eo ke phela ka tsone mara makoto a pala no bolwetši ge bo le gona di-doctor di tla go thuša ka bona kere ke rela gore se ka tla ke ra re go fa dihlare tša go nwa re go gobatša le go feta ba go boditše gore molato ke eng a kere ya bolwetši ba sekgowa re tlo no bona gore re ria eng ka yona and then re tla go thuša ate makoto ke kgone go tsamaya ke lela makoto ke kgone go tsamaya maetla a bohloko dinoga di bohloko kore a ke sa tseba gore nteke ke dieng ka mokgoleng ka one
kgopele ke kgopela ke tlile ke kgopela kgopele eso. ya ke nagana gore ya tate e ya kwagala malome ka kapa re tla mo thuša fela re swanetse re thušane le ba sekgowa gobane o bolela gore ke kgala le mo a thušiwa ka mokgwa a thušegang ka gona mara treatment o sa enwa gabotse tate mogolo Ke sa e tsamaya gabotse o enwa gabotse ke enwa gabotse yona ka 80 ke di aga mokgwa ba mpoditšeng. Tselo tsale ke thoma go berekiša ke fa ke tekere mano treatment ke sa berekiša gana mokgwa. Tate re a leboga ge o e tšea gabotse re a leboga tate o tlogile mo o tlogileng ona wa ya go dula le koko ka lapeng la koko and then wa tloga lapeng la koko wa ya mogononong go fitlha ge malwetse a go aparela ebile o ya go tšea koko gore koko a tle a go hlokomele kgaitsedi yago kapa monna a gage o tšere kae maatla a go rekiša stene sa koko ke le ntho e dina bile ga re tloga le mokekolo re yaga go motseng wa gae re mmoša taba eneo a re ena a kwatile o a betha gore a re bile gana mokgopela la kgawana le ile ge le tloga ga bota la mo kgopela gore a šale a hlokometse stene se sa lena ya ke sebara sa ka se kgole le kgole ke seterata se se one ka moo and then pampiri o le bontšhitše ka nnete gore stene se rekišo ebile ola o swere dipampiri tša stene re no kwa a bolela jwalo ngwanenyana o wa gene wa rekileng e ke re moene ke re na o se rekile ka bokare ke tla bolela o landrekišeditseng a tlile jale wena ge o ya go bolela le sebare sa gago ka gore ke kwešiša gore batho ba ke ba geno a se ba ga bomme ba renkane ba dia mokgekolo ka mokgowe aowa pila ba mpotse nnex bo straight ba tabeo bona ba bolela taba gore wena o emeletša jwang ka a swa geno ba re a swa geno mokgekolo ya bona ba ema jwalo ntše a dula le wena ba dula le nna morena ba bolela jwalo le sogana le la go rekiša motse wa mosadi and then se se ya go reng yena se se ya ka a bolele selo go kwa ka yena jale wena le ba geno le fonne ge re bolela so mokgekolo a understand and-e ge go ka diagala gore go hlokofale wena pele tate wa tseba re ba geno ba ka no tla baraka ba ka steneng sela sa mogonono jwalo e tla ba gana mokgolo and then ka baka la gore tate stene sa koko se rekišitšwe se rekiša ke batho ba geno re sa re gore o be o kwane le bona nkane o sa dire dipampiri tša semmušo gore le ge o ka robala go tsebagale gore ka mola ke ka lapeng la koko le bana ba gage ka baka la gore sa gage se rekišitše ke batho ba geno rena e be re emetše ge rena be re emetše le mokekolo be re emetše o rena tse ge re gola this month godie rena re laiša thoto ya mokekolo re ana ka mowe motseng le ya kae koko ana ko motseng wa gae re olaola thoto e ka mowe jale lo e laosola jwang ka steneng sa motho gape ke sa motho aowa stene se ga se sa motho o a morekišeditšeng wa boletse gore e re na re ka rala thoto ge re thoto e katla yena wa rekišeditšeng ola stene o tlo mo fa tšhelete a gage and then wa e le sa tsamaela maphodiseng la go dira agreement yeo before le tlo rwala maphodisa ko maphodiseng re ile matlerekeng ba re botsa re sa mo le bolelang le yena ena le boelela te o a nnang ka mogae ka motseng wa lena le latena le kwe ditaba and-e ntle le tše tša makhwekhwe le tše dingwenyana ka kua lapeng ka mola le digateledi tša nkare ke kwa ngwano ke yena o ka reng o tshwenya ke digateledi fela lena le a robala le swara ke boroko gabotse di sepela gabotse le ileng koko lora ke nametse taxi me ke tsimagampe ka nna kudu-kudu ba tsena sekgwa ka nna
ka taxi ene le ke namela ka mo godimo seng ka mogare okay mo godimo a kene timo e tšhaba ka nna batho bala ba fitlha mala ba mphološa ba ntshwara ka molekamo ba tsena sego ka se ikwiše gore ke torwa eng tate le tla ja robala e ko robetše o tla toro motho e mo makotong aka ke a bošiša ao fere ho eme mo bolela ga bolele ete motho ke a kgona go bona gore ke mang ee bolela ga bolele o ntebeletše ga bolele lapile kere ka re ga bolele tsamaya lapile betso o mmotša motorong goba o be o tše o tsogile motorong wow ee tate mogolo motorong o ne nako kae o dula le o koko ke nako e telele kudu pa ke nako e tebile re khumana megolo e ntse re le botlhe then wa ile sa ntšhitšane magadi tša magadi ke tsona tse seng ke re lo di ješana ba re lebaka ke eng ka gore ge batho ba ratana kere pheletsong ya batho ba go ratana ke go nyalana ko nyalana seng ke re naane jalo heba be re no bona o iketla ga mokgonna re nnang fela gona re di bona go ntšwatše mola le feditše ditšhelete le phela ka metenne ya gona re di bona nwetse mogalane le maaka jwale tate a re kwane o dutse le yena nako e telele le golle o mongwe le o mongwe o dula ga gage then wena o hlokomela ke mang nna o tlweng aka ena tloa polekela yaka ela setse ke e rekišitše mogalane yona e le mo go yona yona re le mo yona wena ga gago yo ba kae ke setse ke e rekišitše poleke ke rekišitše poleke yaka e ke na le gore tšhelete ye ke tshwereng eo boafo bo ye kwa bo mosadi wa tate ke raka bokgonna ke bjang bo dirang ye kwa bo mosadi bo nyala yo nyala nambile ga gago ke kae lapile haka ke thoma ke gona ke tla nyaka poleke e leng yaka mara tate o ba bja so o sa rekiša ditene lebelela go ntšwa le walla o re o phela ka malwetši ya a rileng and then o phelang ka malwetši ya a rileng o tsamaya go motho o go apešitše dithapo o go rileng eng a o fole a ke fole mmele wa gago ga o hloke dithapo ga jwale tate mogolo motho wa modimo le yena ba leka ka mokgwa a ka kgonang o hloka gore o dudišwe fase and then re bone gore re ka go fa maele a mohuta mang fela maele a mathomo ke gore o ka se dule le mosadi nako e telele wa semonyane maele a bobedi o ka se rekiše motse o le ka gare ga malwetši motho o mongwe le mongwe ga a le ka gare ga bolwetši o leka go lokiša lefelo la gage gobane ga re tsebe gore modimo o tlo re gopolaneng ene nto ke nyakang go go botša yona tate mogolo go bohloko gore o tlo robale o šie bana ba le ka gare ga melato gonne le go o le so ge o rekiša motse o wa ga o mongwe buang gobane ka bo wena mmele wa gago o hloka go khutša ga o hloke go ba le kgatelelwa monagano mmele wa gago o hloka go fepiwa ka dijo akere treatment ke ya mang le mang le nna ke le moremi go sa sankane tsoga ke le malwetši a rileng go kwa sa re ke phele ka yona wa ikwešiša yeo a kenya ke re bie gore ke yona o ka reng e tlatle go tshwenya mo bophelong dilo tše bohlokwa tše di ka go tshwenyang ebile di a boa di a tshwenya le bana ba gago ke taba ya gore o tate mogolo ke koko le swanetše le rie dilo le di sepediše ka molao nyalanang semmušo e bang le motse wa lena o e le go gore bana ba le batla re ga koko ke ka mola go ntse le geletše ya thotoela lena le rekišitše motse le ya ga gabo mosadi ge le ka re le le mo tseleng modimo a fihla re mogala ba gešo le gona wena o wa koko wa go dirang ka wena o phuthelwa kae gona ge le le ba babedi le dutše mengwage meka le tlo kgona gore lena o mong a robale gomme go tlo go kitimiwa ba re ke tšhelete ya eng ya gore ngwetši e tle e kgone go ilela koko wa go ilela kae koko ko mogolo gore a ka go ilela bagadi ba gage ene gona moroka tate o na le bana go ko tswang ke le bana ompa fela tša rapallana
wa palana le mmago bona ee o bophelong ba gago o ile wa nyala ebile ga nyala bophelong baka and then o kae mme o ileng wa monyala mmago wa mme gago o bile o robetše mara moroka o botsisitše potsišo mo awa gore o kry o robetše e le gore re kgawane ke yona ya kere le ne bana mmogo ena a robale betse re kgawane tate mogolo ge ke šala ke be ke go botšiša gore o ile wa hlokofalela ke mosadi ke be ke go botšišetša godimo ga malwetši a wena o a balang mara be ke re ka baka la lebesetse re kgawane le ne bana kere e ne le bona ene bo monyetše a kere e ne ke bojetše bolwetši bo ba reng ke makgoma o wa kgona go kgoma le ge o ne 15 years o sa tlo o sa bona mosadi segolo ke ge e le gore o ne le bana le yena ebile o bo monyetše o alafišitše o a tseba gore makgoma ke bolwetši bo e leng gore bo ka feleletša bo dira le gore madi a gago a ska ba gabotse go fitlhelela o e ya mo temaneng yeo ya go phaka goba go ya go tšea treatment ya bolwetši bo o boletšeng ka bona ya ga ke tseba botse mara e ka re di tsamaya ka mokgwa ka gore nka le bolwetši bo ke bo tšea kae wa e bona gore jale tšea kae bolwetši ka re bo se be bo se gona bo se gona so ke bo tšea kae nako nngwe re swanetše gore re latele setšo sa segagabe rena so nyaka motho o mogolo a go thuše ka go alafa bolwetši ba go swana nna ke bo alafe go ne mokgekolo monku wa gae ke yena a nthušetšago batho ge ba swana le lena godimo ga mathata le leng ka mogare ga ona mara doctor bile a mpotsa gore kae wena o tsere ke bolwetši bo wena dipilisi tše di je le mokekolo ga go neng le yena tate moremi a lekang go e bontšha ke gore o tshwentse ke makgome and then wa re mola o tshwenya ke makgome makgome a senya madi mmeleng ge madi a senyega ge o e ya kua sekgoweng ba tšea bolwetši bola ba makgome ba bo goafatša and then ya ba bo e leng gore go ndwa le wena o botšeela treatment now nna tše tša malwetši le tše ka moka ga tšona ke a dikwa tate ke ne bothata man gape o monna tate mathomong o ile wa nyala and then ke tshwenya ke mabaka a gore wena o ile go o dula le koko a senke wa no nagana gore koko o swanetše a nyalwe kapa wena o swanetše o nyale gape monno mollo o mongwe go ya ka kwešišo ya ka ke gore ge a ratana le motho a bonang gore motho ke motho nka phelang le yena ntwa mathomo ke gore ba gabo mosadi o ba swanetše ba go tsebe semmušo o die dilo tše di lokileng jwale gone jwale maphelo a lena a hlakahlakane ene le sa hlakahlakantšha go ya pele bona go jwale o dutse le mokgekolo a se o monyale le bagotsi ene ba mengwaga ye mentši le dutse mola le dutse le lositše stene se sewane sa mokgekolo le dutse ka gare ga stene se e leng sa gago o se rekišitše gone jwale ge o se rekišitše wena o bolela gore ge o fetša go tšhelete mohlomong o rekišeng stene ka yona kapa o rekišeng stene ka yona ke yona o yang go nyala mokgekolo ge o monyala o mo iša kae ka baka la gore elanka treatment le le ba babedi wena go njwa le wa gae kane yena o mo šietše treatment go ya gae entleke e ke rekiša go ya gae a ke ya gae o wa kae ke yana ko yena mara o tshwanetse o be le se se tšwang sa ka mo gae a ka magabo ge le batswadi ba gage se se tiša le kopelana le mo go koko ba robetše o tshwana le baka o no šala bo bodi go sestere ga ga bomme o seke wa ya ge o ka robalela kua ga bomme o ria bothata bo bogolo kudu ba mokgonyana go robalela bogweng a o ra stene se ba reng ba se rekišitše ga koko e seng ga gabo gona kua ga koko monna a ka se ye go dula ga mosadi wena bo le right go bo nyakile stene sa gago ene se swanetšeng gore se be gona gone jwale
ke gore o nyale mosadi wa gago šwena. ene moroka tate a se ka hufa ke gore ga a ka tsamaya stene se sociala le koko le bana se se ke sa mo hufa awa se nkhufi ka baka la le yena o nyaka go ya gae ko motseng wa gae gore bana ba bo nna ko motseng wa gae e seng ko motseng wa gago ba dula le wena mo motseng wa ko gago. motseng wa mokekolo bana ditoro tse tsa gae di o nna koo. Wena o dula kae tate? Nna a kere tabele gore mola rate ke a rekiša kere ntate moreki e ke rekiša mola gae ke gausi andare nna ke lokiše lebaka la gore ke iše magadi ka kore then go fetša go iša magadi ga gago le yena go ba kae? aka le a gage bona se ke tsa se kgopela mo bona ke kgopela gore ne ka gore a re sa le basadi ka gopela o jang e nna nka ya ka mona ka mo motseng wa gage ka motseng wao ka re le basadi le barobale ba re tlwetse ka motseng wa ena mokekolo batswadi ba mang ba mokekolo le baka ba tseba gore le a ratana mmeo mmasalaka be ke nna le ena ga e tlhala a rekela western ke tse ke le so ke nna le mokekolo a rekela western wena le dula kae ka nako e ga bo mokgekolo a bo mokgekolo tate ga botse wena sale o kgaogana le mosadi ya gago a senke o no nyaka go tswela pele ka bophelo sale o no tepata ka mokgekolo go fitlha le sale ka loka ka lo nyala ra pallana e tse ke tsamaya ka mebereko ya sepele ke tlhagale mokekolo wa nape wa no tepata ka yena lapa la tšhaiša le yena ipatakana le nna ga ipata ka yena no mara wena o kwagala o be o tepatile ka yena ka baka la gore o dutse ga gabo ge o fetša go dula ga gabo ba monyakela stene wa go dula le yena steneng sa gage go fitlhela o reka se sa mo mogononong e ka ra mokgolo koko Papa. ke kgopela go tla mo go wena koko o godile o nyaka gore go diragaleng ka wena le tate Mara kere ya motho a sa nyale tate Moremi o ka se mo searcheng ke re le sesi ke kgopela gore o nko o bolele o ka re mo a re ko nnete go ria bang nto e riang koko gore a boele gae kore ba lwa batho ba ba kwane ba lwa kang ka mantšu ka diatla ka moka le ka diatla nako ngwana o kry-a ba ketimišana ka maphanga ka dilepe and nto ya gona e no tloga gona mogauso ba ne le mabelo ba nwa jwala go nwa papa fela and then dintwa di thoma ke mang ka moka gobane o di thoma ka moka ba okay ba lwa ba ketimišana ka mapaka mokgekolo o ne lebelo la go tšhaba goba tate o ne lebelo la go tšhaba ge o mong a moswaretse lephanga go tšhaba mogekolo o go tšhaba mokgekolo jwale tate o ketimiša mokgekolo ka lepaka hai tabena ba bosata ba bodieileng ka mokgoleng ka gona se a re ka nako nngwe go tswela le ko madileng gore ke bolela ka mokgwa o mongwe o bolela seo ke tabe jwalo o kgona go ketimiša koko ge o se wa nwa jwala e diega fela ge o nwele le ke nwele le serene re kgona no lwa re fapane le o nwele le o se o nwe re no fapane e le gore le ba le bakang tate ka baka la gore le tsofetša ke nagane gore gape ba ratane gantši ge ba baka taba gore nna jwale nka no o founetse ke toborose wena o bolela le nna le bane le bakang no tse ke tse dintšhi mogalabe ya ke tse dintšhi kudu-kudu o ka se di tlhalosa wa di fetša ekwa gantšhi le bakang tate ge lelwa ga re no bona ntse re lwa re boletše se sengwe sa kwale gore na se ya kae o mongwe o dile ka mokgwa mongwe o dile ka mokgwa mongwe napile ya thoma jale go ntšwa le tata o ne ga gago le tlile mo dipitšeng tše kgolo o nyaka thušo o boletše ka thušo ya bolwetši a kere thušo ya bolwetši ke gore re go riela ditaelo tša go hlapa mmele wa gago ka mogare re o fe makgowa ba o alafe a kere ene makgowa a ka se go alafe wena o enwa bjala makgowa a ka se go alafe ka gare wena o enwa bjala a senke ba go botša gore o emiše ka bona a seke ba mpoša eno ba nna sale ke thoma ke makotwa ka ema ka jwala o emisese
mme o bolela nako e la gale no o ne go nwa mara sesi lebelela nako ke thoba go bola ke Makotwana a senke ke le jwale ke kgwedi ka moka o ne kgwedi o sane ke sane a ke re kgwedi a e so fele go ne le mo o ileng wa gola wa no dula ka tšhelete wa feta mabaka ka gae mabjala ba kolotiša re kry-a dibuka ba refa le a ngwadiša ra ngwadiša nke be ke bonwe ke sa le botlhoko ka re ke kwa botlhoko a ke bone ke kolotiša kolotrenke le kwae fela okay morena jale tate ka baka la gore o rekišitše motsola le ge le sa dula ka gare ga ona mara o rekišitše jale moremi a ye go le thušetša ka motseng o e seng wale a ye go bereka motse wa motho o mongwe ao tša go bereka be ke sa ra ntate moremi a go bereke nate be ke nyaka a bereke ka mmele wa gape ngwano o swara ke digate le dikoko o lora a nametše taxi ka godimo ikitima reg ba ya gae ba ko motseng wa ba ya bota ko motseng wa koko okay ba ya motseng wa koko batho ba wena o wa kae nna ke ta bona mogale ba moremi ke tla tšaa ke nna ke na le ka gae kua gae tate mogolo go ne le di-doctor tša sekgowa tše ke berekang le tšona di tla go thuša ka mmele o ka mogare nna ke tla go fa tša go hlapa ra bona gore re bereka buang ra thoba mmele wa kgona go kry-a bokaone a kere fela jwala bona tate mogolo e maganyane ge ke le mo ke go lebeletše ke ya go bona le go hema o hema ga boima so re santse re bone gore re go thuša jwang gore o kgone go loka o be gabotse koko tate morena ke bona o ka re o nyaka go bea mabedi a marago a re go fe nako ya tšhaya go nuang orate ke itse ka re ka mmatšhe ke tlo bea uti ka kry-a ditaola tate morena wa kry-a ditaola kae ka ngwakong ka mo gae ka mo lapeng ka mo ke belegong ka gona re tlatle re le thuša ka taba a lapa lela la gabo lena le ditaola tše le di hweditšeng koko wa morata tate mogolo ke a morata ke tla dira mmara ka gore ba rarara ke dišana tate morena bothata kore le a kitimišana tate mogolo wa morata o koko morata kotšuma se ka bogoko moratang nna to be le manganga o ne le manganga a ko botse o ta tswa o mo kitimiša o be le manganga mosadi a nyaka go theletša motho a bolela o nyaka wena o theletše yena ga ka ya gae a tšea beke wa mmitša aowa beke ke tla bele ešo ya ke kgale re kwana ke morata kudu ano bana e re etše e thomane jwatše a nyake go theletša o mongwe no koko le thietšeng tate mogolo banna le thietšeng tate ntene re boneng gore go tla se be le diphetogo ya mo thietša ke re lwa ka tabe ya sware sa gago rekiša motswaka le bana ba ngwana gago a ba rileng a o bolela gore o tladitše sekwata ka molapere ba re tlile ka motseng gane mmago o ne bana ba kae o ne le bana ba e4 and then o ne ba ba kae ngwane jale 4 ke sekwata tate mogolo ke sekwata ka baka la gore bana ba ne ba kosa nna yena o tšea kgate o kitima ka yena o tlhemo and then nna re a sokola le sokola jwa mara le gola le ba babedi a rona le babedi a re golle yena o a le golle bana ba ba gage aowa a gola bana ba moroka nke bana ba ba gola ditlogolo tše a se tša gago tate mogolo wena setse o sapote ba e leng ba gago aowa le sebaka ditlogolo tše di a gola o ditlogolo tše di a gola mma o kitima ka karata o tlhembo jale nna ke sa ntse ke die yang o ya bogolo e boima go mmotsa ra go fe karate wa gana wa lewa a lena tate o sa tlo le kitimiša e sa le forogo a le sa tlo kitima makoko ka mo ke a jala ka mo ba diše ke nna dipasa ba diše ke nna dipasa le mmae ba diše ke nna ke lwala ga re nna ke sa gona mpone le o ja eng ka sekolong ba bitsa mašašalweke ba dira dipasa ba dira bana megolo ga ntse o kitima kareta a bana ba sa ja selo ba jareng jale ke ka mokgwa re ya go leboga tate ke tloa go dula fase le lena ka mola ke tla le thuša magagešo nna ke leboga batheeletši ba Motse Community Radio Station ke a leboga sesi tša gago tša sekolo ke di kwele kere re tlo dula fase re tlo go thuša ka tšona mathata magolo a mo
ke lebogile kudu malome ka kapa right